Tše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. Ke phine sa tlo tlotse fela mona. Never e tlotse fela. Ene le bana ba setse ba go godile tlara. Ba itse le go papa bona boleile bjang. Poledišanong yeo e lego ya SABC le noši mmago Katlego Bereng yo setopo sa gagwe se fišitšwego le go amega molatong wa Skatawana le mmolai Thabo Bester kgolegong ya G4S ka Bloemfontein go tlhaloša bohloko bjo a sa bokwago. Thobela nako ya go losolela ditaba ke yona ye nna ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Poledišanong yeo e lego ya SABC e le noši mmago Katlego Bereng yo setopo sa gagwe se fišitšwego le go amega molatong wa Skatawana le mmolai Thabo Bester kgolegong ya G4S ka Bloemfontein o tlhaloša bohloko bjo a bokwelego le kgakanego yeo a sa lego go yona. Monica Matsie o re o tshwenyegile le go ikhwetša a lebetšwe ge a letetše dikarabo gore morwa wa gagwe o fihlile bjang kgolegong ka ge a sa ka golegwa. Ditheletšo tša mafelelo pele ga tsheko e ka thoma semmušo mabapi le go ngwega kgolegong ga Bester di tla swara kgorotsheko ya Free State ka Labohlano le letlago. E setse le dingwaga di le pedi tse di lapisitseng maikutlo ga mmagwe monna yo setopo sa gagwe se se fisitsweng se neng sa fitlhelwa mo seleng ya mogolego wa kwa G4S mo Bloemfontein Thabo Bester yo a tlholetsweng polao le petelelo. Katlego Bereng e ne le rre wa bana ba babedi wa dingwaga di le 32 yo neng a ise a ka tshwarwe mo botshelong jwa gagwe mme o ne a felela mo seleng ya ga Bester. Mmagwe Monica Matsie o boleletse SABC ka botsogo jwa gagwe jo bo sa itumediseng le dipotso tse di sa feleng ka se se diragaletseng morwawe. Ke phine sa tlo tlotse fela mona. Never e tlotse fela. Ene le bana ba setse ba go godile tlara. Ba itse le go papa bona boleile bjang. Ngwana wo o monyenye bitsa bona le 6 years. Ba tele ena o ba di psychology. A le mokanenyana. A ke botshelo mara. Ngwana ko sekolong ba o concentrate eng a ga mitana le bana ba banga tlhakana le bana ba bang Bester a bitšwe Bester a mo bulia e monate e se le Bester ngwana Matsie a re setlogolo sa gagwe sa mosetsana yo o leng mo mophatong wa ntlha jaanong o lebane le go kgerisiwa ka gonne balekane ba gagwe ba mo rumula ka go mmitsa Bester. O bolela gore o gakologelwa sengwe le sengwe se se neng se buiwa kwa kgotlatshekelo fa go ne go kopiwa gore balatofadiwa mo kgetseng ya go ngwegisa Bester ba golegwe ka beile. Maikutlo a gagwe a sa laolegeng a bontsha ka fa utlwileng botlhoko ka teng. o e one ana le one ngwanake ana le one ke be sena bana ana le one no ke khutatsa ka bana ba gagwe bomma bona ba njikela bomma bona ba njikela ke ira bjana ke tlaika ke mosadi o tlenga belega mo lifeng ke belegile motho e belo fisiwa. Go solofetse gore tsheko e tla simolola fa ngwana a tsele a tlhola malatsi a le 10 go fitlha ka Sedimonthole. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC mo Bloemfontein. Batlhankedi ba sephodisa ka Western Cape ba tiišeditše ditiragalo tšeo di fapanego go la Kraaifontein tšeo di akaretša go thuntšhwa le go bolawa ga batho ba bararo ka go le lengwe o mongwe wa batšwa setlhabelo o bakwa le badimo bookelong ga bjale go botše molato wa maiteko a polao ka mokibelo motho o tee o hlabilwe a hlokofala bookelong pejana bekeng ye batho ba tshela ba thuntšhitšwe le go bolawa mola ba bararo ba hlasetšwe le go fišwa fa go dumelelago e le tlhaselo ya go itefeletša se se tliša palo ya batho ba bolailwego ka Kraaifontein mo bekeng ye go 14.
Nobody knows what's the problem, why people just are dying in this way. We don't know what happened, the situation here led to people to kill each other. But every day we heard that people are killed. So that's a challenge that we are facing. Letšatši la mafelelo la kopano ya matšatši a mabedi ya komiti phetiši ya bosetšhaba ya ANC ka Boksburg e be lebeletše maemo a pušoselegae. Moleledi wa ANC Mahleng Ubengu o re mokgatlo o tla dira temošo go makhanselara a ona ka moka gore nako ya go se hlomphe melawana ya mokgatlo e fihlile bofelong. The days of councillors of the ANC defying the political line are over. And that is what signifies why this special NEC was convened, to focus on nothing else but local government. We are going to be issuing the marching orders through the President and the Secretary General tomorrow, and we will not have a situation where anyone that is under the banner of the ANC can do as they please. Mmušo wa Botswana o bolela gore go na le kgatelopele yeo e dirilwego ka go aba meriana go ralala le naga se se tlamorago ga gore mopresidente Duma Boko a tsebiše seemo sa maphelo ka nageng yeo bjalo ka masetlapelo a bosetšhaba bekeng tše pedi tša go feta se se ile sa latela dipego tša tlhaelelo ya meriana le ditlabakelo ka maokelong. Melemo e rometswe kwa dikarolong tse di farologaneng tsa naga ya Botswana. Government took swift and strategic action to make sure that the public is provided with those critical medicines and medical commodities from the capital city to the furthest part of this country. Puso ya Botswana e setse ebile e rekile melemo le kwa batlameding ba boditšhaba. 36 tons actually ya melemo go tswa ko femeng ya IDA. Mme mo go 36 tons yo, it's 85 lines ya melemo e botlhokwa. Go tlhageletse gape le merero e mabapi le gore batlamedi ba selegae ba ntse ba rekisa melemo ka ditlhwatlhwa tse di kwa godimo thata. We reached out to the local supply community to say quote for this 6 months worth of supply. I think the quote came slightly above 700 million. We went ahead and sent the same list to international aggregators, and on average we came into about 80 million pula. Puso ya Botswana ya re jaanong e mo letsholong la go kokoanya 5 billion pula e lekanang le 6 billion rand go samagana le mathata ano. Itumeleng Khajane, SABC News. Barati ba dipapadi tša sefaleng ka Kimberley ka Northern Cape ba rata bogwari le bogabo bja badiragatši dikanegelong tša Woza Albert yeo e lego papadi yeo e tlhalošago ka moo maAfrika Borwa a ka bego a ka ikarabela go boeng ga Jesu. Woza Albert e tswa ka metlae le go anega maikutlo ka go tsenelela. Woza Albert ke terama serala ya dipolotiki e tletse metlae mme e na le bokgoni jwa go kgala dilo tseo di neng di diragala ka puso ya kgethololo. Drama eno e rotloetsa Afrika Borwa go fitlhelela bokgoni jwa yone. South Africa have constant amnesia. What happened yesterday we forget. That is why we don't care about this country. So we're reminding them where we come from and where we should be heading. Motlhagisi wa theater ya Hall Street o rotloeditse batlhagisi gore ba netefatse fa drama eno e bontshiwa le mo dingwageng di le dintsi tse di tlang. Calling out to all the independent producers all around and the funded institution producers to be able to look out to these productions. Don't duplicate it and do your own. Bao ba neng ba tlile go lebelela drama eno ba re ba ithutile go le gontsi. It was a wonderful experience. Also very nostalgic and emotional, to go back again to some of the experiences that some of us know. Drama eno e tlile go bontshiwa kwa dinageng tsa SADC. Maitlhomo magolo ga ise go bontsha fela seo Afrika Borwa e fitileng mo go sone mo pusong ya kgethololo, mme batla go bontsha gore Afrika Borwa e na le boitsetsepelo. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. SABC ka Limpopo e re moletlo wa ngwaga ka ngwaga wa Phalaphala FM ga o tikitiki fela bogwa bja Afrika Borwa e fela o thega maitapišo a kgolo ya ikonomi kudumetse magaeng. Setiši se se swere moletlo ka Nandoni Dam go latho ya Ndou ka Limpopo mo mafelong a beke ye.
Moletlo wo o kopantšha badiragatši go tšwa mafelong a wa fapaneng go keteka kgwedi ya bohwa gomme seo se thomilego ile bjalo ka moletlo o monnyane le kopano ya boithabišo bja mafelelo a beke se fetogile moletlo wa kgoparara. Moletlo wo o tsebega go ka Phalaphala FM Royal Heritage o thomile ka ngwaga wa 2012 morago gore sehlopha sa bagwera se tle ka kakanyo ya moletlo wo o tsebišitšwego ka Nandoni Dam. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fao le ka go kgatha tema gona ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC2 le lehae go SASA go latela kakanyo ya maemo a boso go šogofetše Shalom.